ngiyabake ngoku senza lo demonstration yobana athi umama xa isibizela senza i-demonstration yoba kwi-role ye-branch ethile umama siyacima siyasusa igama lakhe ngokusesikweni. Amen. Asifundele mama kube ingekho incwadi wathatha ngokugcina. As on 2025 to 2026 oqala Mama Uphemba. Mama Uphemba. Siyacima ke. Ezincwadini nasemqubini emvama bobanyana namateni. Owesibili uMama uHarmans. Mama uHarmans besifunda kasinani. Kodwa siyamcima. Kusesikweni igama yakhe siyasusa imiqobo yomanyano womama asetendeni. Amen. Owesithathu nongokugqibela uMama uGqiza. Mama uGqiza. Mama uGqiza siyacima igama lakhe. Emqobweni siyazi uba uzokuhlala ehlele ezingqondweni zethu. Kodwa emqulwini wemanyano bethu amatempile siyamsusa. Amen. Ayingabobonke abantu. Ayingabobonke abaye wazuza lamathuba. Thina sisekhoyo emhlabeni. Iyasifundisa imbethi. Masikhulu inyathelo. Sizawuphazama endleleni sizawuphosisa ngoba singabantu. Kodwa